Good morning. Adi kita simbahan na. Ginimbitar kita. Kabahin itong pagkalakat yan na. Pilgrimage. So maglilibot kita. Damoy nga simbahan. Nga ato na pagbibisitahon. First stop Karigaraman. So second stop naton Palumpon, Leyte. Ayan nidangat na kita yan na didihaor mo. Ira Cathedral. Amo nga ito nato nakikitaan baga makaong dito ha. Alat makaong. Abot pala naton. Dililapit ha may bye-bye. Mapasangin kung talo kita. Kita gyud makasaotro kami naging kakasal. Ali kita yan ha. Abuyog na pengen patron ha. May ira simbahan iton abuyog liwat. Santay dito. Adi na kita yan ha Burawi na natong last full stop. Kung makita niyo durong kahusay gud talaga. Kaway-kaway naman. Kaway-kaway kita. Oo. Ayan ay daw pagka magkuhan man. Oo, so adi na kita yan ha Burawi na natong last full stop. Oo, ang simbahan kung makita niyo durong kahusay gud talaga. Ano pa ito nga ranhan sa simbahan dito abroad nga ang parehas sinimba nga may mga tusok-tusok. Oo, Burawi tama niya po yun Wala kita baga kuha ka na po yun Oo. Oo, mahindi niya. At least baga nakabunyog kita yung libre. Man? Trust and thanksgiving as we say, Lord, listen to our prayer. Only one person ever chose his own mother and she was perfect. We the church Oh, nga ka ba masol kita ha, masol kita mo sa simbahan. The Virgin Mary, whom the Lord looked upon and has done great things for her, so that all ages will her blessed. We pray. Lord, listen to our prayer. May government leaders and functionaries remember that they are servants of the people, and so refrain from discriminating against simple and humble citizens in assemblies and functions. We pray. Lord, listen to our prayer. May we walk together as a single church, promoting a culture of justice, avoiding marginalization of the poor and the weak, and sharing our resources. We pray. Lord, listen to our prayer. May we avoid selfishness that excludes our less fortunate brothers and sisters, and expect favors that come with reciprocity. We pray. Lord, listen to our prayer. May our faithful departed be repaid at the resurrection of the righteous, for the welcome of the poor and the disabled. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. For our generous daughters and holy daughters, for the continued rehabilitation of our main church, may they be blessed with more spiritual gifts and material abundance. We pray. Lord, listen to our prayer. For our personal intentions and the intentions of our mass offerers, and for all those who have asked for our prayers. So tibagod mo winayad pa Almighty Father, inspire us to be ang diniton, Burawin, mausay. Asya. So, hindi nila dito mira baga kung baga ma-birthday ka, Mani ka din yung matayok. Oo. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nira liwat didi, ira kumbinto.
nga na may dadidig hapon inanda mga tarpaulin ano. Welcome pilgrims of hope, mga taglawas han paglaom. Oh, mamay kalaan. Amoy ng Our Lady of Immaculate Conception. Nasingan ni kita din ni David. Ha, burawin. Oh. Diyan rumamay oh. Oh, say. Baga may dagan hindi na kuan, ang dito abroad nga ni nga. Ang nasunog nga ni nga kuan. Nga nakadtuan. Basta ato abroad dito. Oh, di lagi tamaram ko na ito nga lugar. Baga parehas at konsepto hindi nga simbahan. Asya. It's a time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our Mother, we sing this song. Open your arms to the Lord. Kaway-kaway naman. Kaway kita! Okay! Kaway ka! Yan! Uy, sige na kita tayo. Yay! Alright. Brad Paul, ininpira ini nga tanan nga nagsi duyog hinim nga pilgrimage. So far, based on amon count, more than 200 ini nga aton mga pilgrims di ka nga magkadot dilain nga chapels. Actually, may dagihapon diri lain ka na Assumption nga parokya, may dahi ni taga-barangay Kiling gihapon nakiduyog, may dagihapon from Tolosa nga mga pilgrims nga umupo din nga aton parish pilgrimage. Bali ka pera na ini nga pagkaadahin pilgrimage sa aton dapit sa simbahan. So far, haakon, first pala ini nga nahimugso nga pilgrimage durante nga sisilibral kita yan ang Jubilee 2025 nga itema Pilgrims and Hope. Thank you. So Father, in ano nga kanang pilgrimage ano agin buhat yan na anuhan Pilgrims of Hope han tan-awan inin anong an bagakuan hini para ha aton? In the Catholic view, a pilgrimage is undertaken to deepen one's relationship with God by journeying to a sacred place which offers a profound spiritual experience. It serves as a tangible expression of faith and commitment, provides a chance to focus on prayer and contemplation, and fosters a sense of connection to the global Catholic community and its history. Pilgrimage also symbolize life's journey toward heaven and can lead to healing, renewal, and a more faithful life of faith. So deepening faith is our connection to God. So inin yan ang tuig inin masusundan pa ba ini or Masusundan pa nihin usang Jubileo 25 after. so dako inin 25 years from now. dako So inin that would be on 2050. 2050. So inin an kasumpay ano nga an tan-awan ang pastoral awan ay kanan Assumption paris ano inin nakiduyog hini nga pagselebrar. Yun nga Jubileo kay amo man ini taton kanan Katoliko nga buhaton gihapon. Damo nga salamat Okay. Father. God bless. Thank you. Okay. Oo, so amoy niya no naton dinhi ka tapusan nga baga ginsangadhian no dinhi ha burawin. Mamay kala ano por lo menos 200
sobra audiri, sobra 200 talaga na kuan nga mga pilgrimage magkadur nila no barangay may daghapon ta Tulusa nga na si duyog o bumulig hini nga pilgrimage daragod man ang pagsalin orog anon ika ang jubilee year hini siya rin pa ni Brad Paul. Sahala ano man susugaron talaan ay again tikang dididapit ha Burawin ano amoy nila ato na ginsinganhian ang katapusan na simbahan. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ito yung Burawin. Ako magpapabiling lagyap ngayon ubos na sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mamwa. Chop chop. Okay.